svima! U ovom videu ćemo zajedno otkriti sve funkcije ovog stabilizatora slike prilikom izrade video zapisa bilo kojim Androidnim telefonom, odgovori za 11 Pro Max. I vidjet ćemo zajedno koje su to funkcije, kako se koristi i da li sam napravila pravi izbor. Međutim, ovo će biti čisto amaterski video jer ja nisam mnogo tehnički potkovana, niti sam neki stručnjak za sve to, ali isprobat ćemo sve funkcije ovog gimbala. I vidite da on može da se stavi u 5 do 6 pozicija, baterija mu traje oko 16 sati, da je veoma kompaktan, da je lak, dužina je oko 20, vidim ovdje da je 20,4 cm dužine, težina ne znam koliko je, 300 nešto grama ja mislim. I ono može da se stavi u tašnu, povezuje se Bluetoothom sa telefonom i ima mali šaržer, međutim to ćemo sve da otkrijemo kada budem otpakovala ovu kutiju. I cena mu je trenutno 149 eura. Bilo je drugog gimbala koji je jako efikasan, ima jako dobre recenzije, međutim on je košta samo 99 eura zato što je izašao pre ovog modela. Tako da će ovaj model za neki mjesec biti mnogo jeftiniji. I iskreno da vam kažem, dvumila sam se između ovog modela i drugog, stavit ću vam sliku u opisu. Ali kod mene je to prevagnulo čisto ženski, možda estetski događaj i tako odabrala sam ovaj. Otvorila sam kutiju, vidite šta sve ima unutra, znači ima stalak za postavljanje telefona, bilo kog Androida, možete da stavite i kameru na njega, možete i GoPro. Ima jedan deo koji je fleksibilan i koji se prilagođava dužini željenog aparata koji stavljate na stabilizator. I da biste počeli uopšte bilo šta da radite s ovim stabilizatorom, morate najpre da skinete aplikaciju za njegovu upotrebu. I to ćete uraditi isto tako što ćete skenirati ovaj kod koji imate pozadi na kutiji. I preko te aplikacije možete aktivirati upotrebu ovog stabilizatora. Evo šta imate, znači sve u kutiji. Imate ovaj držač za telefon i na njemu se nalazi prekidač za manualno upravljanje, znači uključiti, isključiti, odabrati opciju. Kao što vidite ima 4 opcije za snimanje koje ćemo kasnije objasniti. I da bi prešli iz jedne opcije u drugu, to jest da bi se vratili unazad, dovoljno da pritisnete 2 puta ovaj taster. I tako jedina razlika u odnosu na druge stabilizatore koji su trenutno na tržištu je opcija Vortex koju ovaj stabilizator posjeduje, a to je opcija da se maltene snima u krug. Prikazat ću vam to kasnije. Prikazat ću vam sve funkcije ovog stabilizatora preko kratkih videa jer ovo je za mene neka potpuna novost. Tu imate šaržer, punjač za bateriju koji se priključuje na USB i imate ovaj deo koji je rastegljiv, elastičan i prilagođava se širini vašeg telefona, kamere koju želite da stavite na ovaj držač i da snimate. I ovaj deo koji pomaže da ga držite oko ruke, da vam ne bi ispao i slično. To ću kasnije prikačiti. I sada, pošto ovaj stabilizator nema nogare, odnosno postolje, tu postoji univerzalno postolje koje možete da kupite, ne mora da bude original od ove marke. Imate za 10 eura da kupite nožice koje mogu da se tu našrafe i da stoji na njima, mada on sam po sebi može isto da stoji vertikalno, za razliku od drugih stabilizatora koji nemaju tu mogućnost. Ovo crveno to je da fiksirate vaš telefon da ne bi se pomerao i da ne bi slučajno ispao. Sada ću ja
da stavim telefon u ovaj deo, međutim to neće biti moj telefon pošto moram njime da snimam. Kada ste napunili bateriju, a za prvo punjenje vam treba otprilike 3 sata, tako će biti možda i sljedeći put. Kada se baterija isprazni, njen vek trajanja je 16 sati, kao što sam rekla. Ovaj taster za uključivanje i isključivanje gambla držite oko 3 sekunde da biste uključili ovaj stabilizator. I prilikom uključivanja ove 4 crte, odnosno 4 vrste upravljanja gamblom će se uključiti. Kao što vidite, kod mene su sve 4 uključene, što znači da je baterija puna. I to će sada da treperi neko kratko vreme i zatim će se uključiti samo prva opcija snimanja ili PF. I ukoliko je baterija skroz puna, onda se sve 4 crtice stave znači u rad i to znači da je baterija puna na 100%. Ukoliko je jedna samo crtica uključena, onda je baterija puna do 25%. 2 crte znače 25 do 50%, 3 crtice 50 do 75% je puna baterija, a 4 crte označavaju da ona je puna na 100%, kao što je slučaj sa trenutno mojim uređajem. Ovaj gimbal je dosta kompaktan, može da se nosi u džepu, dužine 204 mm. Inače, on je jako kvalitetan, izrađen je od aluminijuma i jedan samo deo je od plastike obložene nekim silikonom, ja mislim. Ovo je malo nestručno urađen video, tako da ne zamerite mi. Ovdje imate, kao što vidite, opciju otključavanja i zaključavanja ovog držača telefona, tako da ne može da ispadne i veoma lako se skida. Dovoljno je da uradite unlock i da povučete samo na gore i telefon zajedno sa ovim delom koji ga drži može da se izvuče i da se javite na neki poziv ukoliko želite da skinete telefon. Isto tako, na ovom delu koji drži telefon imate smer u kome treba da se postavi kamera. To je označeno ovom crvenom strelicom, kao što vidite, i ona vam pokazuje u kom smeru treba da postavite kameru telefona. Ono što je jako dobro kod ovog stabilizatora je to što on može da stoji bez nožica, kao što vidite, u uspravnom položaju. I još to što ovaj deo dole može da se odšrafi i može da se izvuče baterija, tako da može da se kupi zamena. Imate original baterije baš za ovaj model ili možete eventualno da kupite drugu koja odgovara po tehničkim karakteristikama bateriji koja se nalazi u ovom stabilizatoru. Kao što vidite, ovaj deo može da se odšrafi. Ja neću da izvlačim bateriju i tu dole može da se stave nožice univerzalne, kao što sam rekla, ukoliko imate potrebu da snimate neki vlog sa selfie modom i slično. Ovaj video je sniman pri jakom vetru, naravno sam stavila da se čuje, bilo oko 40 km/h vetar, tako da vidite da pri hodanju i pri tolikom vetru imate jako fluidnu sliku koja je dobro stabilizovana. Prilikom snimanja koristila sam 4 opcije položaja kamere, međutim 5. opcija, a to je Vortex ili snimanje 360 stepeni, to jest u krug, kod mene nije radila. Tako da ako neko ima da mi da savjet zbog čega nije radila i šta treba da korigujem da bi to kod mene funkcionisalo, neka mi napiše u komentaru na video.
Prvi položaj snimanja koji možemo da koristimo je PF, ostaje uvijek u vertikali. Drugi je L ili lock, znači ukoči se ovaj deo koji drži kameru i mi možemo da pomeramo ručicu onako kako hoćemo, neće se pomerati ekran. Treća opcija je F ili follow mode ili fokus. Odberemo ovaj objekat koji želimo da fokusiramo i na koji želimo da se zadrži pažnja i bez obzira koliko mi pomerali ovu ručicu, ona će uvek kamera da se vraća na objekat koji smo izabrali za fokusiranje ili za praćenje. Četvrti način slikanja je POV i on može da ide to je treći aks ili možemo da ga naginjemo levo, desno, gore i dole i upravo na toj opciji POV možemo da pređemo u mod Vortex ili snimanje u krug 360 stepeni. Međutim, kod mene to nije funkcionisalo, ne znam još uvijek zašto. Sada na početku videa sam vam rekla da iz jedne opcije snimanja u drugu prelazite pritiskom na ovo dugme. Međutim, nisam vam rekla da iz jedne opcije u drugu prelazite jednostavnim jednim pritiskom na dugme. Ukoliko želite da se vratite u prethodni način snimanja, morate da pritisnete 2 puta, a ukoliko pritisnete 3 puta na taster za aktiviranje ovog stabilizatora, prelazite u selfie mod snimanja. Sigurno primećujete da pri ovim širokim kadrovima u desnom uglu vidite ponekad deo ovog držača stabilizatora i to je jedna mana ovog stabilizatora. Međutim, to može da se reši, meni treba samo malo prakse da vidim kako sve to funkcioniše. Isto tako nemate opciju zoomiranja kao kod uređaja Osmo 3, ja mislim da je. Međutim, čula sam razne komentare da zoomiranje pri snimanju i nije toliko dobro, da utiče na kvalitet slike, tako da je bolje raditi zoomiranje prilikom editovanja videa. Više detalja o ovom stabilizatoru u opisu mog videa. Hvala što ste gledali, prijatno!